шаһидлык бирәм, Аллаһтан башка һичбер иләһ гыйбадат кылына торган, табына торган зат юк, ялгыз ул, аның тиңдәше юк, һәм шаһидлык бирәм Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям аның кулы һәм илчесе. Аңа, аның әһле бәйти якыннарына, сахабаларына, табигиннәргә һәм аларның юлын дәвам итүче барча мөмин мөселманнарга Аллаһ Тәаләнең рәхмәте һәм мәгъфираты булса иде. Аллаһ Тәалә Куръанда әйткән: "Аъузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ." Күкләрдәге һәм җирдәге яшерен нәрсәне Аллаһ кына белә. Кыямәт көнендә бөтен эштә аңа кайта. Аңа гыйбадат кыл һәм эшләреңне аңа тапшыр. Башка бер аятта Аллаһ Тәалә әйткән: "Ва таваккал алаллаһ ва кафа биллаһи вакила." Аллаһка эшеңне тапшыр, Аллаһ ярдәмче буларак сиңа җитә. Шулай ук Аллаһ Тәалә әйткән: "Ва ман ятаваккал алаллаһи фахуа хасбух. Инналлаһа балигу амрих." Кемдә кем Аллаһка эшен тапшырса, аңа ярдәм итүче буларак ул җитә. Дөреслектә Аллаһ эшен ахырына хәтле җиткерә. Әлеге аятларда Аллаһка тәвәккәл кылу турында сүз бара. Тәвәккәл кылу ул эшләреңне Аллаһка тапшыру һәм инде аңа гына ярдәм өмет итеп өметләнү Аллаһ Тәаләгә. Икенче бер аңлатмада Аллаһ Тәаләгә тәвәккәл кылу ул йөрәкнең файдалы нәрсәне өмет итеп һәм зарардан саклануны сорап Аллаһка таяну дип аңлатканнар. Тәвәккәл кылу ул йөрәкнең гамәле. Аллаһка гыйбадат кылуның бер төре булып тора. Имам Әхмәд рахимахуллаһ әйткән: "Тәвәккәл кылу ул йөрәкнең гамәле. Аны сүзләр белән һәм эшләр белән күрсәтеп булмый." Бишр әл-Хафи рахимахуллаһ әйткән: "Кайбер кеше мин Аллаһка тәвәккәл кылдым" дип әйтә. Ләкин ул шынлыкта ялганлый. Әгәр дә ул шыннан да Аллаһка тәвәккәл кылса, Аллаһ эшләгән һәр нәрсәгә дә риза булыр иде дип әйткән. Кемдә кем Аллаһка тәвәккәл кылса, йөрәге белән бер кемнән дә ярдәм өмет итми. Һәм кем Аллаһка тәвәккәл кылса, бер кайчан да җиңелми. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Кемдә кем иң хөрмәтле кеше булырга теләсә, Аллаһ Тәаләдән курыксын. Кемдә кем иң көчле кеше булырга теләсә, Аллаһ Тәаләгә тәвәккәл кылсын" дигән. Аллаһка дөрес итеп тәвәккәл кылуның инде үзенең шартлары бар. Әгәр инде кеше Аллаһка дөрес итеп тәвәккәл кылырга теләсә, инде аның ике сыйфат, тәвәккәл кылуның ике сыйфаты үтәлергә тиеш. Беренчесе инде ул максатка ирешү өчен бүтән сәбәпләрен дә кылу. Аллаһка дөрес тәвәккәл кылу ул һәр вакытта да сәбәп кылу, көч түгү, тырышлык күрсәтү белән бәйле. Кемдә кем ризык яки уңышка ирешүне теләсә, ул Аллаһка тәвәккәл кылып, тырышлык күрсәтеп һәм сәбәп кылырга тиеш. Сәбәпсез Аллаһка тәвәккәл кылу ул тәвәккәл кылу булмый, хыяллану була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Дөяңне бәйлә, аннан соң Аллаһка тапшыр" дип әйткән. Ягъни башта сәбәбеңне кыл, аннан соң Аллаһ Тәаләгә эшләреңне тапшыр, Аллаһ Тәаләгә таян дип әйткән. Икенчесе нәтиҗәне йөрәк белән Аллаһтан көтү. Кеше максатына ирешү өчен ни хәтле сәбәп кылса да, аңа уңышка ирешүнең әйтик ахыры ул Аллаһка бәйле. Шуңа күрә дә мөселман кешесе сәбәпкә түгел, Аллаһка таянырга һәм инде аннан ярдәм өмет итәргә тиеш. Сәбәптән түгел, Аллаһтан бүтән нәрсә килә. Аллаһ Тәалә бирә икән, ул була. Күпме сәбәп кылсак та инде Аллаһ Тәаләгә таянмасак, сәбәпкә генә таянсак, Аллаһ Тәалә теләмәсә, күпме генә сәбәп кылсак та ул булмавы мөмкин.
Hem indi sebepten tugul, Allah'tan ümit itirge kirakligi turunda indi İslam tarihinde bir vakıya kürsete, Huneyn soğuşunda Müslümanlar jinguni Allah Teala'dan tugul, özlerinin küp sanlı bulularından ümit iteler. Hem indi onlar jingile yazalar. Lakin Allah Teala özünün rahmeti bilen Müslümanlara yardım ite, hem indi onlar jingeler ahırgı şikte. Allah Teala Kur'an'da aytgan: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Allah sizge köp orunlarda yardım etti. Huneyn gününde sizge köp sonlu buluğunuz gajaplendirdi. Lakin sizin köp buluğunuz sizge ezgine bulsa da yardım ite olmadı. Bir nini de fayda getirmedi. Ol vakitte sizge king bulgan jir tor tuyuldu. Soğundan siz ortga şeginip kaça başladınız. Yani şuşa soğuşta indi Müslümanlar özlerinin şuşa köp bulularına tayanıp jinge biz deb uyli başlaylar. Lakin indi ahırgı şekte onların köp buluları onlarga bir ninde fayda getirmey. Hem indi onlar jingile başlaylar. Hem Allah Teala indi özünün rahmeti bilen Müslümanlarga yardım etip ahırgı şekte Müslümanlar jingeler. Tevekkül kılu kişiге nerse biresin. Birinciden tevekkül kılu ol Allah'a işanının bir bilgisi. Allah Teala aytgan: وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Allah'a tevekkül kılığız, eğer de siz müminlerden bulsağız. Allah'a tevekkül kılışı kişi Allah'ını yardımcı, ağırlıktan kutkarışı zat buluğuna ışana. Yani kim Allah'a tevekkül kılsa, ol indi Allah Teala'ga ışanğanın kürsete. İkinciden tevekkül kılışı kişinin yüreğinde korku hissi bite. Allah Teala aytgan: اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ. Onlarga kişiler ayttiler, dürüstlükte kişiler sizge karşı jıyıldı. Onlardan korkağız. Bu ise onlarının imanlarının güçlerini gene arttırdı. Onlar ayttiler, bizge Allah yardımcı bularak jite, nindi yaxşı yardımcı ol deb Müslümanlar ayttiler. Uhud soğuşunda Abu Sufyan Müslümanlarının korkutu üçün bir bedavini Medine'ge jibere. Ol ana Mekke halkı sizge karşı gasker bilen kilirge tili deb yalgan haber jitkirge kuşa. Müslümanlar ise Allah'a tevekkül kılganga göre kafirlerden korkmaylar, hem aytalar bizge Allah Teala yardımcı bularak jite, nindi yaxşı yardımcı ol deb aytalar. Yani Müslümanların köngüllerinde kafirlerge karata bir nindi de korku kalmay. Yani kişi Allah Teala'ga tevekkül kılsa, onun köngülü tınış bula, hem indi ol Allah Teala'dan başka bir nerseden de korkmay. Üçüncüden tevekkül kılışı kişini Allah Teala yarata. Allah Teala aytgan: فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Eğer de karar kılsan, işini Allah'a tapşır, dürüstlükte Allah ana tevekkül kılışlarını yarata degen. Kim indi işlerin Allah Teala'ga tapşırayken, sebebin kılıp, bu indi Allah Teala onu yaratkanının bir bilgisi bula. Eğer indi kişi özünün işlerin Allah'a tapşırıp, ona tayanıp, ondan gına faydanı hem bütün nerselerinde ondan gına ümitlense. Allah Teala indi barşalarımızını da dürüst itip tevekkül kılışlardan kılsaydı, kuşkanların ötep, tıyğanlarından tıyılıp, şin mümin Müslüman bulup yaşarga nasip hem yasar kılsaydı. Barakallahu lana ve lekum fil Kur'anil azim ve nefa'na ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim. İnnehu huves semi'ud dua.